Enumre no siabo Ghana de shemamba ya mamunyina acho. Emma mwakwa bade ba henkan 93.3 FM so. Ebra no aso sansama hodro yansa na enumre yasi adwa. Na ya de beso mo Kasiebo ani nyina da. Efra puo ye mantam no machema boabo ba bia yetie yi. Eye akua fra Koma Studios. Kua fra Koma Batampani Studios ene yetia. Ye ba betwo ne sra ene abasadia ma ene enumre. Na ensamo ye di be ye boabo no firi kwadwo apel. Newsroom afedia wo betie bi ene se. Aya MPB ade atodwa Worcester 2022 diamra se betwafie be ye asomdwe nko. Na sanso ana wo enwumasua no akatie no. Aya utag for the atodwa chemu se dia aban no mo ayensa aban no nya krado so ono mo ane asam no beka ne boko dia eno betwe akosi se ebetie. Aso ye hwe Ghana enwumasua so se double track system sesi wo matwam. Sanso endansa fufuro mo wo bete achemu dan kwanta o. Wama moje ayareshe awa clinic wade atudwa mchese windows ne de ya besisio to amosre aban se wombe wie ne tententem na yade mu beko aya mfimfini mantam a aya twifo yene ode atudwa ekire mu se mabunu amwo ne kuromu no obeya so obema omadwuma aye ajodifo bia wa atwem dase ye bedi bronya na adwade nye ye wie yanso bobo ensam na sfufro akeka ho na data yade bia suku no Cho kosi primary 6 JHS 1 2 3 isi Ghana Education Service the timetable na banti abraba mu a ye bebo mu nchiremu ewo Kasiebo mu ntichira wadwen show your mind 0594841044 0594841044 YouTube adie kokobia de edo YouTube na da ya henkan 93.3 FM dia chi wo YouTube ho sanso na Facebook no so ya henkan 93.3 FM chira wadwen adwenjani abekenkan ede amao ene enumre ye faseda ema Bimpoma Plaza Hotel enafe I can sounds yedi enyina mu enafe ke asenso limited senior mapedi siesie damu die na kachi adeshimama akenkafo beti enka ye me kwaku anin kusi boadumene adwen pa hene kofi mensa dene papa na papa enti wani mu kan na trimuda hema anwofe brodia afia ampofowa afa information center sa to Kasiebo no apetimo eni AHENKAN933FM Akan Kasiebo yobomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman Kwasiapia online radio ewo asanteman temu Kumase Aluma Suta information center ewo jiwani kwanta God's first information center achim betnase Alternative information center o yawsewro Kanyame information center ewo achim achikrum cooperative information center ewo achekrum die yesu tumi ye information center ewo achim dwaha awurade na ye information center achim apreku gode why boafu Kojo Kumi eye David Ba information center Dimpa information center achim asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono information center ewa achim esam Abnaseman information center wachim abnase Nyame ne hene information center wachim ofosukrom Ena nyame asam information center wo achim kroba se eye nida so ne awurade Prince of Peace ewa Strasi Somoa Heba information center so asom se twitwe ewa achim dan Intiamoa junction Peace information center wo Kokobe Eno sewa information center ewa achim anyina se Kusam information center wachim achiase Keka no krobo eye Adom information center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya ebutu achim odumase Adwempa information center ojinanko Jama North Chidom information center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa information center Goka Sumnyame information center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia information center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa information center Achiase hine information center ewo achim achiase
Costa Barbering Shop watching manso. Heading from Information Center watching Kwakobe. Now do Information Center watching more from. Me pass some Information Center dear one pass some wo. Into a BM our achim as sene. Pisco Information Center enyinem kotoku. Afe Ghana de Shamamba na enumre. Akan Kasiebo no sre ene abasei. Yabaka ya afim pinu ene aduonu baako no. Entokwa hyasia Ghana mrasobedefie. Ye nyina ayenim se Right Honorable Aban Sumana Bagben. Abra wasane yato no so aba Ghana mrasobedefie no. Ensempi na kwa so akwabrane kwatentam purpose awie ne se akura wote obi kabodum anase akura wote obi wardrobe worre purpose ne srani abasa ebusa no se party ne hu donti na won hwese ne ade ne kona Aban Sumana Bagben ebeye piemu Ghana mrasebedwafia na wahunu se ko yi purpose ne free mu kranka yenti party ne hu do en wode ye na boxing ekwoso ye nyina ayenim abra 2021 so bekwa na wie ye so ye hunu yi levy di asamo baya mentokwa akuturuku ye ekwoso Ghana mrasebedwafia nya asem kuma na levy asemi obia ehwanim se 2022 Ghana Parliament House sa kwa asetena biema empedifo bekwa akotena se atwesu ntonto na sandia we na nkwofo bebreka se 2022 is one share parliament wanom ede akutukuru ani atwade entokwa pre na be sha ase na wei enam so emamra shebedwani a wogiram edemade sha wanom afija kwa abre north constituency ya no wa asante mante wonimanyamfo Collins adoma komensa wadi atudwa wache so asamu a Ghana fo bi besebese wo ma no ekase 2022 parliament ba hyehyehye na nya no kre wo se Ghana fo wo hya mo bosse de ko so 2021 no enya de sanso betwa no frede biem da Ghana mra hyebedwafie wo se no wonom ade nyoma hodro agu akwa papa majority ne minority ne nyina da atokese ya wonom de nyoma hodro agu akwa mo nde wo gidie wo rehyamu se enyoma mu de agu akwan mu onite no ebeboa emasumdwe ne perperi yo afa ntoma papa afra ewo oman tiaseman Ghana mu titru ene Ghana mrasebedwafie papa asato ne kasa so no wo kyerese ewom se Ghana ha se no mrasebedwafie fo no aya niamo ho nsem nanso yese akwada adwonso gu na so a na ya obanko ade a eni kwasa ofase kan anase kuma atwa twene na emom ewose opepa enu ntino se ade wei and enfonso bebre anasa ade wei ade chemato bebre aba Ghana mrasebedwafie fo ho na agu wo ho fia omusre Ghana fo so omufa ncha na 2022 de wo mo ba ne serious Yeminim say they see AHENKAN933FM rise the day mo fanche na they see any day me sure say on ntino we dey mo fanche dey bia me ko bia me so as quickly as possible the business committee in Beshia the plenary the main chamber it a consideration of the committee's report and the date to buy it at the committee level the bill no ya show it has been approved at the plenary report na ye debate no and erase all those issues. It's as of now the bill be a consideration on the floor of the house. We assure say leadership of course there will be heated debates and disagreement, meaning a part of democracy. But I can assure you say because parliament 90% of Nyoma is by consensus. There are very few issues there. Consensus. It's no be any to Abusia eni awutie ye ayamra shebedwani awogirem edemade sha wono ewo afija kwa abre north constituency ni mu ano ewo asante mantam no emu onimanyamfo Collins adomako mensa omanfo bekaya wa fimpinu ni dunsie mu amampani na nado dankogufo do dinkunu abatomu na oba epepepe na fepepepe afimpinu ni dunson ana odi free senior high school ebaye didi mo na de bi so ba ya friend double track system esanse nkodai eba ne sa no obi onyankopon adom na dom achede se onye carpenter omotire ondo oyi yenema do bebre kura free as chasinti ebo na ode no agim de hia so benya gari kakra sheto kakra de agun chobos won na se na no mo kanti enkoda no ko pa ema won mo doso ena mo de double track system bai
na double track system no na ebi kwa kwatra school musua de a bosome kakra na obetena fie na onua so tifie na kwa kwasua de kakra na waba so manfo beke asa system no double track system no ena se making osofo be de chohwe Ghana yehumasua so no kro ya ena yem na hyebedwani de manfo wo Asen South onumnyamfo Reverend Intim Fodio ababonten kire se won matena sa yentotoye na wɔn tutua ne de kosi ya ne se saa double track system nhyehyɛ no wɔn agunu wɔn atwam a enya dwuma bim na onumnyamfo kasa na ochem se ye mmemme ye kokɔ sradeɛ bia ye me green ni na ye twam enya eni wɔn bim na onumnyamfo Intim Fodio kasa na osanzo kyerɛkyerɛ mu se de enti aba na ba sade we ne se ofrase sisi aden outdoor schools outdoor mu eno nti se won magu ni nkwada dodo na won benya babia tena suade osanso eto ne nsanso kyerɛkyerɛ mu se won ma eni aden outdoor schools outdoor meche schools won mu ni ada bebre no eno no se no be no ebia wo SHS 1 form 1 no so oti school mu suade a na form 2 ni form 3 for ko ahomegye mu vacation na form 2 ni form 3 for so ba school mu pɛ na form 1 for so akwa ahomegye mu kakra saa ana mbeko no saa no wura yi kyerɛkyerɛ mu saa ma emuda on mo fan nensam no bebre na ya chibi gwa so yentie bi primary for just for any KG for unyina bebo be school back unyina ko break back unyina ma fine back na so just for so new calendar na dey ba to do am be enkonya green track enkonya red track enkonya go track that track in the future you know form 1 for na pa form 1 na na form 2 senior high dey na na me know the form 3 for na pa unyina kan bo na for mo ko ba for abi ba for amakan ba come to form so na pa unyina be kan bo form 1 for so pa unyina ko abo capacity no in the brain no want to be far from 1 form 2 form 3 for na embom ko at the same time no the ane say emumi no ebom akọ at the same time at any particular time the emumi no be wo so the other stream no be wo vacation and for instance form 3 for any form 2 for in the school and na form 1 for no nyina no wo vacation form 1 for ne ba na say form 2 for no be ko vacation na ka form 3 ne form 1 for but then ko ba form 2 for ni achemumi no na ebi ko school no the same form 2 for na di so mo green track no mo no fetishi and on ya system and to no tentatively no next the betuja ochima ye be extensive briefing e de won teach mu nyina ba ewie we ayo soafo abede chohwe Ghana ehumasuya so osanso yer ma hyebedwani ma omanfo wo Asen South onumnyamfo Reverend Intim Fodio na nensem ode tuja ode timetable ankoda de beko school akwakosuya de sesi amike nkwada keji akosi JHS wo mu na agufie na date no emaye sesi nyame adom waka na date na ba beka yensa adishima ma enie wo makrucha gunkrata so echechem se wo mo sre abamu empanimfo awofo enkwada wo mo eco school ana acherecherefo sesi die abro ipuma kwamu timetable na babontin de enkwada no besan de eco school enie wo mo se ento so school meche SHS no second cycle no SHS 3 4 wo mo bebie school Ojefo bosome ne da etosonson eyadwada 7th February 2022 edwada mubeko school ena SHS 2 for so second cycle for asem na making monsomo dia no the same thing eno so February 7th eno so edwada mubeko school ena SHS 1 for momo dia na ewani mu pa SHS 1 for no yeso wo ma awie JHS afia afimpinu na adwunu ba kom beko SS no momo beko school ewo April bosome ne da etoso 9 April bosome ne da etoso 9 eyadwada afimimna form JHS for besi chocho keji for mo so timetable amudi ko school nie JHS 1 na akosi JHS 3 mu bebie school ebnada aye opepon bosome ye ne da etoso dun wotwe na se ebnada be ya mu ko school ebnada ya ana primary 1 na akosi primary 6 monso mu bie school saada na ebnada kro na 18th January die anim ya mu ko school ana KG1 na akosi KG2 monso mu ko school ebnada ebe ya January 18th tia no makai no mahye so 18th January ana fiti KG akosi JHS 3 mu ko school enkrata ba bontin public relations unit mpinfo ana wo mo assign krata yi as free Ghana Education Service. Ghana adishima ma yetoa anwumere Akan Kasiebo so edi amaw ewo super duper
radio station AHENKAN933FM Adaroma wo Facebook no odi na chia bo ye pa ensem ni bi wonu ma esevata so di ani krotwa mansa hunu santamu e de ehunu de ekoso etienu betam fonyi de akyerew ewo eye Facebook no so like comment share ma foforo enya bi enso enhwe wo YouTube so ye dem live Adaroma okwa subscribe efa emaye ne pa na no betimi aboawo amejima de awdo ye dinyina no wo so anya akwanya anya eye notification ewo kasa video no eso afe yeda so ejinemu ewo eye enwumasua no akache na wo suapon mu enkabom atecherefo enkabom ekuo ewo suapon awodo emu wo makoko Ghana ha potokasa mu ato no mudin ese University Teachers Association of Ghana na we ya ne nkurabata no ebutu eye University of Ghana eye Legon suapon no enso emu wo motuacherefo panyini eye Professor Ransford Jampo wano ana ekasai anu odi atugete mu se wonu matua te a wonu ate no sisi am no kasai omudo munkuku no omkaka nyina de gu wonu ma wonu mo strike na no mu che mu se enya se bread asai bo apaye bi anaso mo na te wonu mo anaso mo sori ya no mo che so mo ko strike no da bi ewiase mpaifa ka to wonu mu se afupen we ye fa nhya ben na ye de ye ososo na anya woda ye nya ofaye eno enti enene ya me no ekasai wonu do mujuma de nyina de go sanse aban no ewo nneoma bi ni akade bi a ewose odi gu akwan so se de be ye betumi aboa wonu ma checherefo no amamusu dwuma de omudi no atimi akontentem so nanso aban no omo bono anu aseda ache o matrase no wonu sa fo mutiri afo matiko sa anwan na no mutiri ma yom no maja amanaka nanso be bi omotu ni se akoduru die ewoso mo mani ye de se nya sa pe aban be chinchim wonu musa wode nsem no eto eye ensamtwerefo animu no sei ana wode mu chemu maye. When we said we were going to go on strike, we didn't hear anything. They waited about 3 days to the time. They said, oh, please come and let us do a presentation of the labor market survey results to you. We had already written to them that if you say you are conducting a labor market survey and you are done, give us a report. We are intellectuals. We have the mental capacity to be able to read and to digest and to understand. They told us, no, we won't give you the report. Then when we said we are going to go on strike, they said, oh, tomorrow come and we'll do a presentation for you to appreciate what is in there. And these are all part of the Machiavellian strategies that they have over the years deployed against teachers. But you see, for now, the crop of university teachers we have are not hostile. The crop of university teachers we have are now ready to go the full hog to fight for better conditions of service. Ghana adisimama ene awaso eti yei aye twetwerefo panyini Adema eyesuapon achercherefo nkabom ekuo University Teachers Association of Ghana nenkrabata ewo eye University of Ghana Legon obenfo Ransford Jampo ana atenenka no Jenkwa yanim ewo enumre no nsia Akan Kasiebo no emo na wo kire wadwen 0594841044 0594841044 YouTube yedem kwakwa no edenti ko na ko like na share na comment na bibia enye kama ebusuo yeto Kasiebo ni suo yeto aso ade share wo achemu dan kwanta eno ewo Brim Central Municipal Assembly no mu wapoe mantamba wono mabom sam sha edia mamra shebedwani woni wanyafo Alexander Kwasi akwa ene mensni ewraba eye oba kukudrufuo Victoria Edu se nei wono mahwe akeka wo muti apam ho nei achemuda nkwanta clinic wo makwakosi epon akwakosi ntokua na abra amaniboni AHENKAN FM amaniboni kwabna Akim ene ayarehwefuo ni bi ekasa wonmo yare no mo kwakwaje wo ho ayarehwe no wonom ekasa no mo chese o se di nyame ne mukra de obsematiko wonom ani age paisa sa kane no na boto kwasi kwakwa se eye sack boto ena na efimfam windows no ntokria no enu nti anytime de biara da wonom kwaso mo kwakwaje ayarehwa e won be kwa no na efuturo nam 1 minute bia efuturo nam enu nti sesa ye ka sempanifo so ahwe amanei wonuma baba ye luvers kama papa bi pese ruvers o ma ba ye luvers kama obi so say rollers o ma ba ye ne kama ede ama wonum nti no
Wamu se die achemu dan kwanta clinic no ewontokuya na se wontokuya dia aka ni o man keten fiafia ho bia ewo sempanifo be hwe eye enu nto omo srada se oni wanyanfo Alexander Kwasi Akwa ene ni MC oba kukudufo womu ka omutimpa ho no mo be ye completion no mo be wie no mo nte omo nsamfiri ho na afa mo nka se you empanifo mayade ade omaye clinic ni momu die yeni so pa na emomu no enye ni na omaye epese ento abedu ba eboso mensa de ni ewie bibia se ne obi yale a betimi agena to ho obi awo ka betimi agena to na nesefo ne so nya baabi atena pese o mbe wie maye na enko ye ni ehu se ye so nkwantara fe ye kwan so ma hwe maye na nesefo mo badwuma mo ble pa nesefo mo badwuma mo ble futu ne do so ha bebe to mo hwe na mo mewie maye na wie peye o ye hwe se mpanifo be bibia fa ye kwan bo de nya kola ku baabi na sha de fita be na ho ye fin putonti ye so ba bu ko ta na maye ye nya ne kase sa de anka ye pese mo ye bi kan ba e man so ade wona be fa ne sa ye ba ye nya ne mo so anka ye prontan ko si ending of this year no mo wie eni awutie ye eye wonu ma mo yare kwaje o mo ho ayare hwe ko fifi wa mo ewo achemu dan kwanta clinic na wote wo mo kan ya mani boni kwabena akim na wo mo ne twetwe sankome na enu achi na kwabena akim egbo pinichi dom he ya wa achemu dan kwanta nana kwame ajeman nana kwame ajeman chidom he no nana kwame ajeman so de tujwa na wo che so empanifa ya de nti ya mpene wa mo na ya pene wa mo a na ntokua de eno nkoten no onye ye dam ntokua nkoten de yonfa aka asem eno nti no wonum asho se wonum akire bibi se omani wo clinic ne ho ntokua no mabaye ne de omabetintim no de ye nti obo mo ho abaso nanso de aka no wo mo nhwe no wo mo nwie no mo nte omo sa emfiri ho sisi ano so omugusu a omo ya omo master omugusu a omo ye etino de omo ise Robert ni a ekoni de ni fe omugusu a omo ya ni santi ye de omo asese mo kan ye no omo so edi wo se ye oye na omugusu na omo ye eni se o rechi mu se omugusu omo ye de tie bia no omo be ye nti omo dawro ma ye bo omo ba so omo nkoso na omo nya ni saa ma ye ntu ye na bibia be ko ye bia so ye so ye bo omo ba so de ko ye so de na se abaso boje ni se so de bo omo ba so o ya de na o ye no ye nkoso nkwa ya na say bo abaso say you don't know any sa hwie ani awutie ye aye chidom he awo achemu dan kwanta eno wo brim central municipal assembly numo na papa di de nana kwame ajeman ye Facebook no ebu ni mu dwa satopa he na control atopa ti Facebook ni so bu ni mu se dwa ntino video no aye no presso na omaye ye de omaye disi a Windows ne dia chemo dan kwanta clinic no omaye aye fenso amo button afiri ho button de aye firi ho nti aye fe papa ye kasa aye fe de na chesa aye fe yebe show said na show ye no yebe show yebeshu omaya de nti video no on yebeshu honorable MC ne honorable MP say omo honorable nyame siramu dudu na aka okwa eluvers ne top no maye ana sto hunta abo no omaye omaye wow video no omaye omaya de aya kama nyame siramu say na say light no so abana light about eno de eno ho nsama kitua bi no mawie okay we see the windows no no ma fix wow okay nti my ade nyame nhira mo se ye kan mo atie ti mo kan say on say ye bom abaso e mutia ai mutiri mo ya mo no ayo na saa na ba ne ye kwan a mo amoye ye say recorders video record member record one na eja abaso body no honorable recording members mo record so come no ye bo na abaso okay dey recording members nana so see e bona baso nti we so mo record to honorable Alexander Kwasi Akwa MP for Achim Odan ana afi MC mame Victoria Edu ye boma baso mo ya ade so Odan kwanta clinic no mama ya kasa anya kwa
nyame hyira mo na otom nkondam na da bia no omama kokudron for man akoma entoma akoma so say ya amen ba de ba kwa mekan se wo mu wie bibia na ka paint na mo ha mo ho penti cause wo penti amfuturo be se no tomu gu kan so no ma penti tu de se de bia contractor no free achimansa ba tamu ya muso mu ya free achimansa odan kwante krompa ya asemni evuturo ya wakusi ya nim ya na abu town contractor no ya ba no so abu town rose I something which is clubboss on bedi hu nkomo enen ke di behwim na clubboss aposo me enen ke di behwim ka ba bia beduru no na ya yedin yenta ngosi Monday no abo oh ye back kan ho yanka tie fon so say Thursday kan wa dream news eba and a week okay bia kan wa dream anti baby awo no ofra na jatuo no de ankoso no de ankoyie no na waka atoatum toatum de aba ti ende nya tam issue ba ko a de ekum nipa etia koma eti sumu ebufu sunhwa de ye wa kotom Olias bola ho ye wa dame low station bola ho ye wa network poster yes ya the 3 weeks yeah so getting to 2 weeks I will bring South district enye ye 3 posts and so hono also getting to 3 weeks 10 years 3 weeks as before the election Bosha MP say the 2 weeks 3 weeks rather 2 to 3 weeks be fix it ama eba ne sam no na no mko sesane ma begu getting to 2 weeks 2 years sorry getting to 2 years omonti obi anka biom phone na ya bosom ne sisi wo e choke wan kona enya adwuma eno so se da ho ye be ko border nsu a omanfo nom apinto ensu omonom ni nya tata fom issues in the doors akwabi ka o se beka opa beka no mo ni bi mpo ankasa ana mo school nsu gu ye be mana campaign for na enti kawa dwen de enti weni se ye be tight tinti nyambo Thursday bia mo nhyɛ no so yes enti weni se mana campaign for na pa beka me pa cho join your life aba usef my idea my idea ipadi o ya de o me pa cho join your live on YouTube search AHENKAN933FM behwe achum dan kwanta clinic na nom de emu boto aye ntokua no wom de asi ntokua no bomodin abra behwe nyame adom omaye san ye kasa ngu yanka sangu radio anya resource empenifo tie kasa yi kama empini MC womo ama contractor ba site akọ fix wa yibu boto ni na ahye no ena wa fix window ultra modern one bra behwe join your life is your YouTube never heard it omaye ade is that oh I can ya akade aka ba djuma na aka no do so djuma de do so inside one of person we say sa janan bia ne ade no anu de no on touch omunye o ti emvuturo no so no enu so untouchable okay nti omatim ba ko nti bon ye bon o si ceiling nso ma ye on ceiling omunye enu na me bisa no ceiling na wo kan no chire ya chire nini na de no mko ye wo ho omunye ceiling no omunya nye ceiling na empoma ne pe omaye ba ko Bako. Dabi we nya omaya. Dabi omaya Luves. Omaya ba. Dabi afia pan. Dabi. Kama. Akama. Dabi nya kama. Sene kwa. Light wo. It's on process. Light o krachi. Enyo no na koye. What is say? Omugusu ye. It's on process. Yes omugusu ye. Enzo. Omugusu ye. It's on process. Ni omugusu ye. Omugusu ye. And there's a contractor on site. It's on process. It's on process. Onti me ye we nkwa sa. Entu de ye nhwe nimu. Wo ma ye we no nkwa de. Ona contractor ma bro so ye adwuma bro so na aduane no wadi. No nya ho nya ye. Krachi. Ya bo pe be shebo bu anu na se. Contractor be kom na contractor nya bi nni a. Obowa. Ye wadwuma na omro so bia obowa.
Obo. Wow, until that contact clinic na e charge of your say futu na no courses here. Oh, asemo. Yeah, to and you know Akan Kasiebo so chwadwen 0594841044. Na yeda so Brim Central Municipal Assembly adehia wo moteben achim dan old premier. Ah, man for dodo na friend or Kumasi station. E wo Gordonsburg electoral area e wa achim dan. Ene say wo man for to us in futuro pa. Se ufiti achim dan kro no mu na wode wani kire e ko ba bi ofi FM wona bon say o branch afa station one no emfutu abetitia fru on makono enya sem keto nipa kra kwa ne nan safutu de se ayi akwa we ya na o wenti o de sofi na sagu na numi oburuma nkoma obeti so no e onase bom futu tam etenda bodabo enti o mo sre pa sa ba ne nipanifo titu ni MCO no nyafo Victoria du omanfo ti old premier say said the omanfo di ani bre ne tatashe edi wutuma nanu ada na dwo obi ampo to hwa de tiasi adu atum no fa sa tatashe ne ani je na nefa kohwe mvutu a em no omanfo old premier na etu ntwa aye sa pa dia wo mo ntwema ho tia ne obi anya ne hwe haya ne e fi inside why e ba bon tia yenye ne hwe de tia ne tia wan ye ne obi ameka hwe de tia nti haya ne tia sa kata ni mo ane wo tie de egu so ye wa ye hwe ombe ye ya renko ene ya ye dan be e futro nko ana kwa ye den se kwa mu a be din futro sa ade nsa wa ye otia uti mu aye fi ohun nyina be ye fi ntwo na wo meye man no ane wo ka cho kese e maye ya rebi bre we say for example cold that chimney yakọ better man say kwa na esan aba africa so no me fie eben finance no e ma come dem dust nko a tarifita akwa nyina essence but higher papa say that's say ne mani ya na mo me ma yenye sade a e ma nkoyi Kumasi station ewie wey ayomanfo wo Gordonsburg electoral area biai potia ye fen old premier station ana Kumasi station e wa chemda eno mo say wo mo srem si pa sede ode akudu abana wo magina tum no onbasa akudu no ne anigye e ma emfuturo ne mere wo mo na assemblyman na ode mpotam wo mo nsem na akodan MCO dum nyafo Victoria du no no so apiapia wo nsem akọ aban ne nipanifo nim ne wo mo de hudwuma no yensa aka no onabo majo na empombo ko de nyame asuma ye pa ye di Yesu ase sanfuturo yo mo kan mi amakofa so da na me nantepa me nan tenten etwa mfuto de de motoko na no den udu na sima na mem akọ de ntumi mfa hono ona bu mfuto bebrebe yi omafo atiemu na wo mo bom MC sobo ayembia nso na oni MC ekọ enhyemu wabra mensiri ni na di nhyemu adwenwene no ona de omo nsam ko ayembia wo bo amane na sai na omafo no so entimfru njen. Okay, yo, madam, I see baby. AHENKAN FM 4 na me kia me tie phone so I go use the phone na. Then more you more project in futuro just a kahu na more come up project ya den eyes I won't say futuro all there and sa mu susu kakakra. Ona ko say futuro bia futuro. Na mo say aye kahu. Dosun. Ona bo me say me na twa futuro ma na me kra mo wa. Ebia so ati. Fiti otra Goyo filling station na on baby a fruit ru an American fruit no o branch ya hono mo gagra no na etwa futuro pa yo me da dem mo no kura mo ye nyina hayen me de ma seda na me ha mo kakra ye nyina hayen de plan futuro na hono and the 3 years ni no mo ye se o mo ye kwan no ya bo ma on be fele aye gates ne fine in futuro no bibia bansa na de nsu agugu so ke se ye kwa se me ka che road engineer no Debra o mo guso afa che kwa do be ka chance dikasem enti na ma ne basa enti do meet no mo so no ye from kan no ma asho an se mo ye back pass o gates no that contract ne between no any ho gadgets back here no anu ti no minya botem mo mo be back pass ne the feeling ya o be ba be kan de no mo dia boom no ma yen preku and they say the iron say ya be the ramps na to na say kran to kwesi between ne guy ba bi mascot ni stores wono
or the coat in the BBC or a year concrete. The Google my drama from the book is the best of my time. Yeah, that is my problem. And they say, the two of them home from Katra and Nusu pen of it. They are a bebasso. And you know, Yeguso for me a hammy pass and put with even me fear ben a pound. As I would do them, then put probably. And on would they be able to them? And yes. I've been put through that. They say, why said people who now are saying with them, they are some. Now, honorable, Mintuano, because he said, road engineer Randa Bracano said, watch it, Jumachono. Because this on the one Mabaya Jumanka Saman Futun Swatino. And Mubba to me up Petipitins, a Zuka Kra was Swama, and Futuna Govamagra. They say, I know you go through it. They say, I know you go through it. Area Bia, Macasson, Bia, you should be now. Omodi abebu abonte ho everything nanka me arrange senka car the be and me when they say the car no be bloom back with the whole of area and almost 20 Ghana city now who said that we are see border so in fact obey na ya adebeti no message nyakutu that just a canal need many maintain a mad batsman crop was say on fence when happens yesterday round so no kakra wo yes e be bo ndo ba on say Obia Mantan Obia and a ramp make a class back. No, that's what in so to Gusum Kakraka. Then when a bonfire said, I didn't say, I quite bedding Kasiam and Pa, when Futrum, me ball part Yanakasa, or boy and by no say, top and superbing Gusum Kakraka, my Nakasa, and no Chani near my bibin so, and got answer what way. Because a bassa, me, I'm a leader, then I be have a dance, and so yes, I mean, yes, me kupa for Sadiana had been and the cat the American man from Sonia was there and my what is the body Omachasomasi with them may give anything a media assembly man me caught to appear. He also knows that the missing mayor the mayor and super medals them I can't start saying now my mouth once with it and yes my ya may you must look at name therefore so I said that one Futuro na kokra na niamanya afodi ya mo de mesan se ye betua so bu problem na se ogbo ade nso le to nsuo bi egugugugo na futuro party ye ja enu ati no that is ni bi o mu wie a se ubu shanwa se men sembibre ubu shanwa se sembibre asambro sa de bra ebusano afi me so onyo ni gata no enkotu street na nkanya pa bi ko ese di entontom ni ade ba o si no the quantum of water na if you say anything ban ya we no man be mean road gata na the fraud whereby and who send baby as we can say before then is so na the same so now never a hot more as we any fraud we are and so say on onum ni technical aspect okay but no o ma nya ne sa e be have okay ya twi who send me pa ye gusu yate onabunti said the all can say mugusu a empenfo so gusu a hwom no ye mmompa ye mfa ntwen na ye nsra hoden ni sika ne kwatenten ma wo said be ya we na ebebem onabo Dream Central Municipal Assembly members makomako 8 muti adwuma na se pa media adwuma mo ti ase ye twabo ma mo ti ase ye bo ma bazo nso a mo ti ase nyame sha mo ye guy okay bye bye that's it Adishmama way a assemblyman the moment for Godisburg electoral area watching down or the young for Nana Yaw Amwako or dance assembly members from your guy. District born my assembly members who travel Caribbean or Makuma as a cramandi or the Tumnica. To set about pelly. To send for Phoebe, Tano friend or Canadian. Assemblyman for the assay, Nadia no Adiana ya can no cray. Yes, you can try and to send for Phoebe. So, Phobia, ye trouble moi. Not 2 minutes. Now, as I put it, and then trouble for your can of crana. No more 2 minutes. I am Piatu. Boss or woman, as Aquado, a commodore near or Pedian, Eddie Mano, was a mamma. Not to any 7 Sabe near Shawobo. Shaboso de Pan. Yes, Shawobo. Hey, as your mamma cast a year boy or as anti-attachment, not Oton Shawobo. Both say, your Duncan have a package 1 New Year.
Ye abonse guadiem. Pano ayato. I ready eton. Adismama ahenkan sounds machines awodwa yede be piemo ewo odan ene ne mpatamu na ahenkan sounds no enne se wanya aja wayagadwa bi na akwakoye ne ho ade a no abomade no afra ye ne ababagigi wani kama abadin tuo na wo ye sanso na wudi wa woda ebia mpon wadwuma bi ana mo ye emfide mu behia ewo dwumadi no ase no ayiyɔ ne de akeka hu bia no ade bia ye nhyiamudie bia mu behia emfide de be bɔ nwoma mo mani ade fidie no mu da hɔ ne wo DJ nsusu a wɔno nsusu onim anwom no sɛ de yɛsɛ mekeka nwom no frafra ewo apawa no so a ne nyina no ahenkan sounds na wo ne yen ebekasa bɔ moden ne yen kasa wo oda ene ne mpatamu ya no modie baabia bosomi kotoku na afia bu akwakora no so wa sentimentem kura na wo hie video na ye de beba ya ye krado fra ye ne 0543 350934 0543 350934 B Plaza Hotel so pe baabia da jojo ho ehwa na mekamfo de ama ura hon ma benya duane de drink obenya bia no breakfast in bed awura mpo etikọ B Plaza Hotel na kwadwojo wo ho na wonim queen size bed orthopedic air condition wadan bia mu dan ba ko kitchen wo mo benya self container kitchen wo mo benya TV sim fridge sim bibia wo set 24 hour security service ba mo sem ejira na so papa practical na kwadwojo ho da na o ya kire kwan eni achemo dan Udu achemu down so Church of Pentecost asafo ewo nkwantanum no. Ujina Pentecost nkwantanum branch wa tu wani a B Plaza Hotel enebo wani mi frɛ. Mpanifo nebu sam se me bada wana dwu ya wia na pa namba je me sen 0249 855 0249 855 ana 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. K Asenso Limited. Woman kunya na etusu yadwumi. Tebu zezia na Africa Asenso. Tebu ye be using more than 100 years. Esanse duapa na mode aye. Abo obi antumi mfa na no nka. Abo aso ye premane ni wani eden se sabi. Obi egunu bonto no. Ya betemti. Na wa beto kakanka. Odu sisi a na ebu gaga tuga. Odi sia e betwa. Sa ene tebu ne tie. Na ne mpanso emu oden ti. Unya mattress to so a. Oda so ade obe wo so bia no koche. K Asenso Limited ni bookshelves nso de. Odi siesie odem ni offices a eboa pa. Ema oye fe. Ma hoye ni tankasa. Oyo bata kro bia bo hu so oyo bata. Isanse nkoda ntum nye no basa. Na ye gentle abribia. K Asenso. Papa nyama efe. Etiapo na ne bo so eda fom. Eni ntatufo no mo mpa na to no baako. Muni K Asenso din sa wo so. E wo sek wadabraka okoi rank ne kekwan so a. Oho. Kaneshi Flamingo Road nso ne nkraba tabaku butu eso pa showroom kobuoni akoma. Anasa friend 0244 568 014 568 K Asenso Limited, home of quality office chairs, bookshelves, beds and everything. What do you count? Na ajo Roberta the abase politicians ni boshe hu afa so bia ni so wam timi hye boshe wam ni so almost ajo Roberta de binim de odidi aya ajo Roberta ye also politics any boshe politicians ni boshe it say abuabu kusie odi a wo chenkoto odi ni nkoto che no Ubenya hoya ajo Roberto ana atutu eriabani abuabu kusie wa so ni abuabu kusie so ni mu no ewa abuabu kusie so da podumu anya de open mu no ana de anya anya odi ai na unim metiti ba minim se so ni kusie na je se bina me ni pa boni a chire bina me a chire David wa kapen ono a ya director o AKA kusie ya director di anka kwa na so ya mia ana me so me ya mia o AKA kusie now I say to my Ahenkan, big ups to yourselves. Ajo Roberta no we so the Aba Evans and the MPP no obo wa mabaso nya sam kitu
enye gidi nye boko okra gidi pa comment sapla to say Baomia Nana Baomia is making Ghana big yo ya te yan fancy na sports for no enko SMS SMS is una da ana bia onu mi na we ma me nka we na no aba we see ya friend blessing na owo bia ka fam wa chumda na so de bi o she studio na otie kakra dan say pian potem sem ni guna so no so hu amanfo etie bia ka fam hu omonyum blessing zo tie fiti duada kosi fiada ofa se moja duro no onyeja yakra na ase yanka ne krom kwan supon so school dan ene wo mu kwan no enye na kwan bia sebi brediasa aso bia ye ntwa ne boto achiachia titantan ose supon so kwan ene school no tanti yankohwenka blessing yembo nyamempe ne camera na empenfo nye Wezi midini kwa sinyante chimwa sini Ghana Education Service AHENKAN news readers, I'm afraid somebody will beat you people one day. Ozi osro yain osro se nokrani eka no osro obi webu ya dago wa teacher kuna osro yain nyante chi hwade opa ya suahwe uwiase owo de unkwa akai kanokore nko a bo so na ma utrimi odede unsro bia di obey oboni nehia enu anu no di obey oboni no on nehia o ni obetwe wadapa on nehia otene maami fi obetwe wadapa otene maami ka ebo otwini maami ka obetwe wadapa on nehia ohu anu obubu ani nche on nehia di otwini maami ka obe nanu kase obeka on nehia di otene maami dem on nehia now yes adiwe na na se kan kura chewa umpe na wasan ame ya na mentia sembu ya be da ban so de nyabotre now we say hello we did the vera na meeting live our quarters kwaku and for that road is no be easy wonam ho ana wo hwe wonam ho ase wash socks na ze vuto tumi yo ho ana ase wash socks no I say time pa ampofo o se ochia papa ye da say we say Kawadwin news on hills we go say our boys again mind every Thursday ankasa regards to Afia Mansa so only for grow Afia Mansa jo Roberta o se ochia maami abena ketua na wo mi buaten omu na tikase life Roberta ye da papa jo before so ochia mo brakusi ama Chrome road enye monka wansem na contractor ode meba meko yenim de ha no se sika na mo se den yo ontumi nka de bia meba nso ma ti o stress contractor o wa makrum kwa no omra blessing edifri amakrum ene bai opokunya butre no mahu wabutakin we si bra kwaku there's accident at Odan always and if not possible the motor rider will die really what's accident is here watching that always na ina suppose phone ru motor rider no the condition ya nhwe ni ya obetumi awu really units na de buy or the fire service here na de buy abo or the buy 611 na see free news na na not to buy ya hunu ne ntem ya pamcho monju moto rain come ya de kasia ni si bibi o shi ni wa ati ani yako na sports mo na mo bre commentary ba obogwan fo na obobo no yani kwanta ni isem na small boy we pa obogwan fo na obo na ma telefone nya we Keved ni Burkina Faso any Keved what Keved verb Keved any Burkina Faso Bafana ana de be ntamso Bafana de anya Burkina Faso near South Africa my confused whatever I confused Kwame Asante say whatever ti Burkina Faso ni Cape Verde ana verb so one for neighbor timpajo ti the correct commentary our town your producer Kwabena Kim Kwame Asante aka Sir Charles or the Facebook live YouTube and Facebook that's it
akenkanfo tie nka ene ya wada anwumre yi eye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa edi wani mu kan yene ahofe brodia afia ampofoa Kasiebo Not dear.